Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip mo Allah subhanahu wa ta'ala, sumpatan tanong managyan ko to alitan di kang bendingan sa mga padandauan o agama agama Islam. Sa ayat mana kabagan tanong sa bendingan, mga urip mo Allah, na giyang ko to mga amal sewapan wallah subhanahu wa ta'ala sa katagui sa baraka si ko kapapagintaw tanong uli na kaparulia tanong si ko baraka ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala sa paganeron ma'urip Allah amal uli na galubog kasabapan sa kapkaparuliaw manusia si iku baraka ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa al-iman wa taqwa maana niyan na su paratiya si iku Allah matitu abusu kay kalakan si iku Allah subhanahu wa ta'ala ay karinasan nagyang kutuwa pitir Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigyan na walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ay mana niyan atig wallah o pama atig wallah subhanahu wa ta'ala kaso pagingid so mga tao ko ingid mga urip Allah uli na mga ingid na amanu maratiya siya wattaqaw nakataguin siya sa kalak ikalakiran sa Allah la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard na saben ratig wallah palakad na mikiran palakaan na mikiran so kabarakat makapupuon sa langit na gumakapupuon si kulupa mga urip Allah walakin kadzabu uwidatig wallah nasiran na piyakang bukugiran sa Allah sa dasiran parateya فأخذناهم بما كانوا يكسبون na siniksa ami sila natig wallah sang gulalan mambu sa giyang kutuwa uli namin sabab sa giyang kutuwa mga galubukiran ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala uli na di landing galubukan uli na pangasusukat o mga galubukiran ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala giyang kaya na aya ma'urip Allah na yamal asabuntan ro nagyang kutuwa subso titwa kaparati asik wallah nagukalak si wallah subhanahu wa ta'ala ipagampaganayap kasabapan sa kapkaparulia o manusia si iku baraka ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala lalayon tanong tataduman mataan na so mga riski wallah na amay kuda barakan yan na di pa kang gaya guna piya si iku manusia ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala miyatero o sahibu al-dhilal diyan kaya ito lalagay so mala iniya kitab mambu tafsir maana linyan di pa mabusayin so maana o Quran mahurip Allah subhanahu wa ta'ala Peter wag yang kutuwa misuraton mahurip Allah subhanahu wa ta'ala at tigyan na innal barakat mata na tigyan na mga barakat al-hasila dinggulalan sa giyang kutuwa parateya nagukalak si Allah subhanahu wa ta'ala na barakat tanto tigyan na madakla mga baraka fil asya si ko mga shay ma'urip na Allah mga barakat at tigyan si ko kang giginawa mga barakat kabaraka si ko bubuka pakagdam mga kabarakat si ko mga piya akapapaginitaw ma'urip na Allah lagu mga kabarakat at tigyan si ko kawiyag-wiyag agu kagyang ko to kapkipuru iyan ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala kenapa tigyan bu gyang ko to kabaraka ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala na bagi buah kakawiyag kasama piya uri na tunonon asyakwa kapakalidas sa gyang ko to mga raragan ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala ayamata na tigyan kaparulir ka kaparuling at tigyan na kabaraka may sabab ko paratiya si Allah
kalaksik ko Allah subhanahu wa ta'ala na tanto at tigyan na madakal baraka mahurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ganyan ipaganeron. Ikadua mahurip Allah sibupan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa kapkaparuliaw manusia si ko baraka mahurip Allah na giyang ko tuwa kabati si ko Quran mahurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Lagi sa Quran mahurip Allah subhanahu wa ta'ala na kitaban na babarakatan mahurip Allah. Nasa di mambu sa mga tawa sisiya peniran subabuka bati ako Quran na ukapupaga na daon nagudiyong diking guladanan na pagkaparuliran agyang kutuah kabaraka agyang kutuah Quran mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Peter Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran Peter ay ni propan yan so kitab yan na Quran wa hada kitabun anzalnahu mubarak ginanatigyan so kitab ini turun namanya tigyan bebarakatan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kilay nga giyang kuto manusia miya kamuray sa Quran tanto bebarakatan na giyang kuto kapupagintaw niyan mapia kapupagintaw niyan udi na kilay nga giyang kuto luks ami mibota sa mga mata miya makamuray sa Quran tanto ko o kapapadalaman sa baraka agyang ko tuwa kapapagin tawiran maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila di makanggiginaway sa mapya, di sila di makapamagupay sa mapya maurip Allah na kumapipya aginawayran makalilidas siran si kumangararata maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan maurip Allah sa manusia na kailangan agyang ko tuwa maintain kapumbatiya sa Quran. May kailangan lagi mo utamintin yan kapumbatiya sa Quran mangorip Allah subhanahu wa ta'ala kaginan na padanan sa miya kalala asibapan wallahu subhanahu wa ta'ala sa katagwi sa baraka si ko kapupaginitaw mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Baraka si ko kapananamukan, baraka si ko kapamilya, baraka si ko ilmu, baraka si ko oras udina umur, baraka si ko galubot mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagubaraka aga pada dalam si kububu kapmuria tau mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman mangurip Allah ay katalo kasababan sa kapkatawi sa baraka uli na kapkaparulitan si kubaraka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko tuwa kapmbatia ako suratul Baqarah mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Netero Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigina Iqra'u surat al-Baqarah. Batian yung atigiyan so surah al-Baqarah. Fa inna akhdaha baraka. At natigiyan na so kabatiaon, uli niya kakwaon. O kapambatiaon, mangurip Allah, na baraka atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkuha hasra. Nasok manatigiyan so kadaray noon. Uli na kibaga kung kapambatiaon, na hasra. Maana kapaka mbauman uli na kapaka sindit mangurip Allah uli na kalapis mangurip Allah subhanahu wa ta'ala wala yastati'uha al-batala. Nasa tigian sa kapmetiya ko Baqarah uli na sa surat al-Baqarah na dia tigian kega maatubang o mga tao mga pangangatao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sa baraka agyang kanan nakasura kabatiya ko surat al-Baqarah nagyang ko tuwa papakalidas ka si kukabina sa ano mga tawa mga pangangatao mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Aya kada baraka agyang kanan na suratul Baqarah na paganeron na ikadua surah sa Quran. Ikadua na mapapadalmon so ayatul kursi aginan so pinaka tararbi uli na mala ikalbihan na aya sa Quran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman mangurip Allah na mapapadala mo naging ko mga ayat kapusan o surat al-Baqarah napkan kita no sa mga padahadith agyang ko to akala akalbihan yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ko kapambatiaw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mangurip Allah ganyan ni mga pada amal asibapan Allah subhanahu wa ta'ala sa kapkaparuliatan o sa agyang ko to baraka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala.